Nimepita katika mengi sana, naciye muri vyinshi gose, lakini nimeona mkono wake wa ajabu. Ariko nabonye ukuboko kwiwe kw'igitangaza. Amewainua vilema mbele yangu. Yamuguruye ibimuga imbere yanje. Amewafanya waliopooza wanyoshe mikono. Yatumye abantu bari bararemaye amaboko yabo agororoka. Amewafanya wasioona waone. Impumyi zarahumutse. Amewafanya wanaokwenda hivi wanyoke. Yatumye abantu bagenda bunamye bahagarara bemye. Maelfu kwa maelfu ya wagonjwa wamehifadhiwa hai. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abagwaye barabaye bazima. Wasiozaa wamezaa. Ingumba zaravyaye. Wasiopata furaha wamepata furaha. Abatigeze baronka umunezero bararonse umunezero. Maana Yesu ni hai. Kuko Yesu ni muzima. Yesu ni hai. Yesu ni muzima. Rabakukulianda rabakashanda kapapa. Niulize neno moja. Bazi jambo limwe. Niulize neno moja. Bazi kintu kimwe. Unapenda nikwambie? Mbega woshima ko ndakikubwira. Unapenda niseme? Mbega woshima ko ndakivuga. Haleluya! Hey! Imana ishimwe. Changamka, mpige Bwana makofi ya furaha. Munezero mukomere Imana. Mshangilie Mungu kila mtu alipokaa. Imbaza Imana umwe wese aho yicaye. Maana intention yake ni kufanya makubwa kwako. Kuko rero ni amasengesho no kugira ngo Imana ikore bihambaye kuri wewe. Kuibadilisha sura ya huzuni. Kugira ngo ishusho y'umubabaro ihinduke. Atakuletea sura ya baraka na furaha. Kugira ngo ishusho y'umunezero n'umugisha. Haleluya. Amen. Tuitike wote amen. Yesu mwitabire muti amen. 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 Namshukuru Mungu kwa kusimama mbele yenu leo. Ndashima Imana kwa mpagaze imbere yanyu no musi. Ni miaka 15 sijafika hapa. Hashize imyaka 15 ntashitse hano. Nina furaha kukutana na ndugu zangu Warundi. Ndanezerewe no gusubira guhura na bene data b'Abarundi. Kabla sijasoma neno, ntarasoma ijambo, mama ataomba. Umukenyezi agiye gusenga Imana. Maneno machache. Mu ncamake. Tuombe. Tusenge. Asante Baba mtakatifu, Mungu uliye hai, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu Baba kutufikisha mahali hapa. Tumekuja mahali hapa ni kwa ajili ya utukufu wako na baraka zako. Tunakuomba katika wakati huu Baba, ukashuke katikati yetu, ukafungue mioyo yetu ambayo imena shida na dhiki katika maisha ya mwili na roho. Asante Bwana wa majeshi, kwa sababu katika siku ya leo utatuhudumia kila mmoja ambaye amefungua moyo wake sawa na mapenzi yako. Na pia mtumishi wako tunamweka mikononi mwako anapokwenda kulinena neno lako lenye uzima, lenye amani. Baba, watu wote wakapata kulisikia na kulifanyia kazi. Tunazifunga hila zote za mwovu shetani zikapate kushindwa katika jina lako Yesu. Zisipate nafasi ya kuingia katika mioyo ya watu, wasilielewe neno wala kulitafakari. Bali tunaomba Roho yako Mtakatifu akashuke mahali hapa akitenda kazi sawa na mapenzi yako. Umtie nguvu mtumishi wako sawa na uwezo wako. Ni katika jina lako Yesu aliye hai. Amen. Amen. Kwetu wana wasalimu sana. Hari iwacu barabaganutsa gose. Wameleta salamu. Bararungitsa amaganuke. Wanaomba sana. Kandi barasenga cyane. Na wanaombea Burundi. Kandi barasengera Burundi. Wanasema. Bavuga bati. Huenda Burundi. Ati kumbure mu Burundi. Itakuwa nchi ya uamsho mkubwa mno. Kizoba igihugu c'umuvyuro utangaje katika Afrika nzima. Muri Afrika yose. Wakati huo umefika. Ico gihe rero cashitse. Kama hujafika umekaribia sana. Uwo mwanya uregereje gose. Kwa maana kila mmoja katika nchi yangu, kuko umwe wese zosubira mu gihugu wabo, yuko pamoja nanyi kabisa. Ali kumwe namwe kuombea nchi hii. Umwe wese asengera iki gihugu na watu wote wa Burundi. Kandi basengera Abarundi bose. Amani iwe kwenu. Kugira ngo amahoro abiwanyu. Na sasa ubu rero nasoma neno la Mungu. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Luka sura ya kwanza. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca mbere.
mstari wa 26. umurongo wa 26. Neno linasema hivi. Iryo jambo rero livuga ngo, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwana mwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kandi mu kwezi kwa 6 mu marayika Gabriel atumwa n'Imana mu gisagara cy'i Galilaya cyitwa Nazareti, ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Daudi, zina ry'iyo nkumi ni Maria. Yinjira hara aramubwira ati, namahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati, ntacutinya Maria, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Amen. Kwa siku 4 Bwana atatenda mema katika uwanja huu. Muri iyi minsi Imana izokora ibihambaye muri kino kibanza, kama vile anatenda kwetu, nkuko yabidukoreye natwe hapo Tanzania. Hari Tanzania ni Mungu wa Burundi vile vile. Kandi iyo Mana yadukoreye ivyo hari Tanzania ni Imana y'u Burundi nyene. Atafanya yale yale, izokora nk'ivyo yakoze hariya, kwa maana Mungu tumwaminie yu hai. Kuko Imana twizeye ni nzima, hana upendeleo, ntitoranya ku butoni, hatazami sura ya mtu, ntaraba ishusho y'umuntu, hatazami rangi ya mtu. Imana ntiraba ingene umuntu asa, hatazami kabila ya mtu, ntiraba ubwoko bw'umuntu, hatazami usomi au si usomi, ntiraba ko umuntu yize canke atize, hatazami utajiri au masikini, ntiraba umutunzi canke umukene, anatazama roho iliyofunjika, ira umutima umenetse na moyo uliokubali, kandi umutima wemeye. Anakwenda kukutendea rehema, ngiye kukugirira imbabazi. Uwanja huu wataona Mungu akiponya, akiokoa. Muri iki kibanza rero muzogenda mubona ingene Imana ikora ibihambaye kandi gakiza, igakiza n'ingwara. Ishara na maajabu ni sura ya Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza ni ishusho ya Kristo. Kumona kilema anatembea, kubona ikimuga kigenda ni sura ya Kristo, ni ishusho ya Kristo. Kumona mtu mwenye dhambi anatubu, kubona umunyavyaha yihana ivyaha, hiyo ni sura ya Kristo. Hiyo ni ishusho ya Kristo. Alipo Kristo, kaho Kristo ali, mtu atatubu, umuntu arihana. Alipo Kristo, aho Kristo ali, mtu ataponywa, umuntu azokizwa ingwara. Injili yangu, ubutumwa bwanyu ni rahisi sana, buroroshe gose, ya kuelewa kila mmoja, kandi umwe wese arashobora gutahura ubwo butumwa. Mkutano naisha 11:30 na sasa ni 10:30. Ubu ni saa 10 n'igice. Sasa sijui nitafanya nini, sinzi ico nza gukora icarico. Lakini Mungu atatusaidia, ariko Imana iraza kudufasha. Tutajikaza kufupisha. Turagerageza turabe ingene twovuga mu ncamake. Namshukuru Mungu aliyeniokoa mimi. Ndashimira Imana yankijije. Aliniokoa nikiwa kijana. Taongeza nusu saa zaidi. Amen. Ngotongera ku isaha. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Nakushukuru Pastor Samuel. Ndagushimiye Pastor Samuel, ndugu yangu, mugenza wanje mwene data, na rafiki wa nchi yangu vile vile, kandi n'umugenzi w'igihugu canje. Samuel wanamjua sana huko. Samuel baramuzi gose cyane hari iwacu. Amefuata mara nyingi.
yarankurikiye kenshi. Anakuja kusihi. Azanye inginga. Njoo kwetu. Ati nuzi wacu. Tafadhali. Ndakwinginze. Mnasema kuna vita kwetu. Ati muvuga ko iwacu ari ntambara. Kwetu hakuna vita. Iwacu nta ntambara iriyo. Tuko na amani. Turafisa amahoro. Njoo ndugu yangu kuna. Nuze mwene data. Na mimi nasema mbona naona kwenye TV. Anaye nabwira ati none ko mbona mu televiziyo. Samuel anasema hakuna vita. Samuel nawe aravuga ati nta ntambara iriho. Nchi yetu ni nzuri tu. Igihugu cacu ni igihugu ciza. Sio mnavyosikia kwenye radio. Ntumukurikira ivyo wumviriza ku maradiyo. Mwisho zamu hii. Hanyuma rero mu nyuma rero muri kino gihe. Nimekubali kwa kweli. Naravyemeye vy'ukuri. Nipo hapa. Ndi hano rero. Kutokana na rafiki huyu. Turi kumwe na mugenzanyi hano. Pamoja na balozi wetu. Hanyuma rero na ambasaderi wacu. Aliyeko Dar es Salaam. Hari Dar es Salaam. Naye akasema sio mnavyoona. Nawe yaravuze ati ivyo mubona sivyo. Burundi ni nchi ya amani tu. Burundi ni igihugu c'amahoro. Nenda nchi yetu. Genda mu gihugu iwacu. Hakuna hofu. Ntugire ubwoba. Huyo balozi. Uwo ambasaderi rero. Mtu wa Mungu. N'umuntu w'Imana vy'ukuri. Anaipenda nchi yake mwenyewe. Arakunda igihugu ciwe. Akasema twende. Aravuga ati tugende. Light nisingekuwa na shughuli. Naho nifise imyitwarariko. Ningekusindikiza. Niyo ntaho narifise ibindi bikorwa nari kuguherekeza. Naye alileta salamu vile vile. Nawe nyene yararungitse iganuke. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Nitasema kidogo. Ngiye kuvuga mu ncamake. Bwana alivyonipata. Alinipata nikiwa kijana. Imana yansanze nkire twahuye n'Imana nkiri umusore. Nilikuwa na miaka 16. Nari nkiri muto, nari maze imyaka 16. Mwaka 1946. Hari mu mwaka 1946. Mwezi wa 6. Mu kwezi kwa gatandatu. Tarehe 10. Itariki 10. Saa 3 usiku. Isaha 3 z'ijoro. Bwana akanitokea. Hama rero Imana iranyiyereka. Nami nasoma shule. Hama nanje nariga. Tokea siku hiyo. Kuva uwo musi. Mungu alinibadilisha. Imana yaciye impindura. Akanigeuza toka ndani. Imana impinduro ihereye imbere. Ikawa lazima nifuate nyayo zake. Bica biba ngombwa rero ko ndayikurikira. Kwa miaka 56. Mu myaka 56. Nimemtumikia Mungu. Nakoreye Imana. Na sijao juta kamwe. Kandi sindicuza. Nimeona ukuu wa Yesu. Narabonye ubukuru bwa Yesu. Ametenda miujiza mbele yangu ya kutisha. Yagiye ikora ibitangaza bihambaye imbere yanje. Macho yangu ni shahidi wa Yesu Kristo. Amaso yanje yoshingira intahe Yesu Kristo. Nampenda Yesu. Ndakunda Yesu. Tangu siku zile. Kandi kuva muri iyo misi. Aka leo. Gushika nuno musi. Ni Mungu na mimi basi. Ni Imana yanje. Katika ujana wangu wote. Mu busore bwanje bwose. Sikufurahia. Sinanezerewe. Sikufurahia ujana. Sinanezerewe ubusore bwanje. Maisha yangu aliyachukua Yesu. Ubugingo bwanje bumaze kwakira Yesu. Nimeishia kwa Yesu. Rero nibereye muri Yesu. Sijui ujana. Sinzi ubusore. Najua ni Yesu. Uwonzi ni Yesu gusa. Na kumuona siku ile inayokuja. Kandi no kuzomubona igihe azoza. Nimepita katika mengi sana. Naciye muri vyinshi gose. Lakini nimeona mkono wake wa ajabu. Ariko nabonye ukuboko kwiwe kw'igitangaza. Amewainua vilema mbele yangu. Yamuguruye ibimuga imbere yanje. Amewafanya waliopoza wanyoshe mikono. Yatumye abantu bari bararemaye amaboko yabo agororoka. Amewafanya wasioona waone. Impumyi zarahumutse. Amewafanya wanaokwenda hivi wanyoke. Yatumye abantu bagenda bunamye bahagarara bemye. Maelfu kwa maelfu ya wagonjwa wamehifadhiwa hai. Rero ibihumbi n'ibihumbi by'abagwaye barabaye bazima. Wasiozaa wamezaa. Ingumba zaravyaye. Wasiopata furaha wamepata furaha. Abatigeze baronka umunezero bararonse umunezero. Maana Yesu ni hai. Kuko Yesu ni muzima. Yesu ni hai. Yesu ni muzima. Yu hai. Ni muzima. Na akiingia kwa mtu. Yinjiye mu muntu.
atakuwa hai, nawe aca muzima, naye atanena kama Kristo, nawe aca avuga nka Kristo, atafurahia kama Kristo, hazonezerwa nka Kristo, atanena injili kama Kristo kwa hazovuga mfano, ubutumwa bwiza nka Kristo, atawapenda wote kama anavyotupenda Kristo, azokunda bose nkuko Kristo adukunda twese, atawaheshimu wote kama anavyoheshimu Kristo, azokubaha bose nkuko yubaha Kristo. roho yake Kristo itakuwa ndani yake, impwemu ya Kristo imaze kuba muri uyo muntu itakuwa ndani yake, izoba muri we, maana aliye hai yu ndani yake, kuko uri muzima aba muri we. kwa hiyo atakuwa ndani akitenda, na wewe utatenda hayo hayo. Rero amaze kuba mu muntu aca muri we akora ibikorwa, nawe uzoca ukora ibikorwa. Nimemwona Yesu ni mwokozi tu, nabonye ko Yesu ari umukiza, hana lawama yoyote, hakuna anayeweza kumlaumu Kristo. ntawe ushobora gutuka Kristo. Kama kuponya anaponya, nambara gukiza ingwara arazikiza, kama kuokoa ni mwokozi, namba akiza imitima arayikira, kama ni kubariki anabariki, nambara imihezagira arahezagira, kama ni kunena injili ananena, nambara kuvuga ubutumwa bwiza arabuvuga, kama ni amani anayo amani, nambara amahoro afise amahoro. aliye na Mungu huwapenda watu wote, ufise Imana rero akunda abantu bose, aliye wa Mungu hafanyi mabaya, rero uw'Imana ntakora ibibi, aliye wa Mungu haibi, uw'Imana ntiyiba, aliye wa Mungu haui, umuntu w'Imana ntiyica, aliye wa Mungu hatendi uzinzi, umuntu w'Imana ntasambana, aliye wa Mungu hasemi uongo, umuntu w'Imana ntabesha, aliye wa Mungu husamehe, umuntu w'Imana araharira, ana moyo ulio hulu, afise umutima widegemvya, amejaa upendo, yuzuye urukundo, anamsamehe mke wake, araharira umugore wiwe, wala hampigi makofi. kandi ntabakimukubita amakofi. Kofi la mtu wa Mungu haliendi kwa mke, umuntu w'Imana ntakubita umugore wiwe, wala kofi la mama haliendi kwa mume, kandi neyo mukenyezi nawe ntakubita ikofi umugabo wiwe. wote wana moyo mmoja, bose bahuje umutima. matukano au kinywa hakisemi mabaya juu ya mtu mwingine, ibitutsi canke umunwa ntubukivuga ibibi ku muntu wundi, wala hata inua kisu kumpiga mwingine, kandi ntabakibangurira inkota uwundi ngo ayimucumite, wala hachukui fimbo kumpiga mwingine, kandi ntabakibangura inkoni ngo akubita uwundi. aliye wa Mungu ana sura ya Mungu, umuntu w'Imana asa n'Imana nyene, ana huruma kubwa mno, afise imbabazi nyinshi gose, ana wapenda wote, akunda abantu bose, ana wahurumia wote, agirira imbabazi bose, ana ubaguzi kamwe, oye nta macakubiri aba muri we, hey! ntagira amacakubiri, hana ubaguzi, ntagira amacakubiri, amejaa upendo, yuzuye urukundo, amejaa mwili wa Yesu, yuzuye umubiri wa Yesu, maisha ya ndugu yake anayo, ubugingo bwa se ni nk'ubugingo bwiwe, abona nk'ubwiwe, tabu ya ndugu yake anayo, iyo mugenzi wagize ingorane nawe bagize ingorane, umaskini wa ndugu yake anao, iyo mugenzi wakenye nawe abayakenye, utajiri wa ndugu yake anao, ubutunzi bwa mwene se bwari ubutunzi bwiwe, anawaombea watu wote bila ubaguzi, asengera abantu bose ngo ntibagire amacakubiri. mtu wa Mungu anaombea wachungaji wake, umuntu w'Imana asengera abungere biwe, na huwatii na kuwaheshimu wachungaji wake, kandi arubaha abungere biwe. mchungaji na mtumishi wa Mungu anawapenda waumini wake, umwungere akunda abakristo biwe, na anawahurumia waumini wake, ababizera biwe arabagirira imbabazi. amani iwe kwenu, amahoro abe muri mwebwe, amani iwe kwenu, amahoro abe iwanyu. duniani munayo dhiki, mwisi muri n'amarushwa, jipeni moyo, ariko mureme, Yesu ameshinda, Yesu yaranesheje, ameshinda kwa haki, yaranesheje mu bugororotsi. shetani anajua, Satani arabizi, pepo wanajua, ibisigo birabizi, kuzimu wanajua, ikuzimu barabizi, ya kwamba Yesu alishinda, yuko Yesu yanesheje, na anashinda, kandi aranesha, na atashinda, kandi na azonesha, ndani yako atashinda. kandi no muri bo bazonesha. Sasa nisikilize, rero tega amatwi. Yesu Kristo kutokea kwake duniani kulikuwa hivi. igihe yaseruka mu isi rero vyabimeze gutya. Utashangaa mbona Moses kulola leo amesoma habari ya Christmas. Kumbure beza kugutangaza ati ko tubona Moses korona no musi yasomye inkuru zo kuri Noeli. Christmas ya kuzaliwa Yesu imeshapita. Kuri Noeli aho Yesu yavukira ivyo vyararenganye. Hebu sikiliza basi. Ariko tumuntega amatwi. Mwezi wa 6
mu kwezi kugira gatandatu wa Mungu kumtokea Zakaria. hanyuma rero marayika aserukira yiyereka Zakariya. Malaika Gabrieli alienda kwa Mariamu. Marayika Gabrieli yagiye kwa Mariya. Mariamu alikuwa binti. Mariya yari inkumi, alikuwa anajilinda, yari yarizigamye, anaabudu Mungu sana, yarasenga Imana gose, alisoma Torati yote, yari yarasomye ivyagezwe vyose, alikuwa mtii kwa wazazi, yarubaha abavyeyi biwe, hakuacha kwenda kanisani, ntiyareka kuja mu ishengero, hakutembea pamoja na makundi ya watu, ntiyifatanya n'abandi bantu, alipenda kanisa lake, yarakunda ishengero ryiwe, alipenda maombi sana, yarakunda gusenga gose, na alipenda kufunga sana, yarakunda kwisonzesha gose. Alikuwa ni binti, yari umwigeme aliyekulia, yari inkumi ikuze bila kuolewa, itamenye icitwa umugabo kwa muda mrefu, imaze igihe kirekire, imaze igihe kirekire. Mwisho akaanza kusema, hanyuma rero batangura kuvuga bati, huyu haolewi, huyu ntacuba kugwiwe, kwa sababu haendi kwa vijana kanisani, kuko ntifatanya n'urundi rwarwa nini misore yo mwishengero, hajichanganye na vijana wa fulana, ntifatanya n'abandi basore mwishengero. Anapomaliza kwaya tu, Mariamu anakimbia nyumbani. Arangije kuririmba, Mariya yacha yitahira muhiriwe. Anapomaliza chama cha vijana, Mariamu anakimbia nyumbani. Arangije ibikorwa byo mugwaruka, Mariya yacha yitahira muhiriwe. Kwa nini hakaikai kidogo azungumuze na wavulana? Kubera ikatarindira kugira ngo ayaje n'iyindi misore. Sikiliza nikwambie. Tega amatwi ndakubwire. Unapenda nikwambie? Tega urashima ko ndabikubwira. Nisikilize vizuri. Tega amatwi neza. Nisikilize vizuri. Tega amatwi neza. Mariamu alimpenda Mungu sana. Mariya yarakunda Imana gose. Alipenda kuabudu na kufunga sana. Yarakunda gusenga Imana no kwisonzesha gose. Na Mungu akatafuta duniani, kandi Imana nayo irarondera mw'isi. Na Mariamu akasema, Mariya nawe aravuga ati, hata nisipoolewa, naho ntorongogwa, hata nisipoolewa, naho ntorongogwa, hata nisipopata mume, naho ntoronka umugabo wa kunioa, iyo ntwara, sitatenda dhambi kamwe, sinzigera nkora icaha, sitamkosea Mungu, sinzocumura ku Mana, nitaishi hivi hivi, nziberaho gutya nyene, sitamwaibisha Mungu, sinzotetereza Imana, sitamwaibisha Kristo, sinzotetereza Kristo. Ndipo wakati ulipofika, nico igihe rero kimaze gushika, Mungu akaangaza duniani, Imana irihweza mw'isi. Ni wapi sasa wakati umefika? Ati none kugihe cashitse, none ni hehe nilipeleke neno langu duniani, mbega ijambo ryanje no rishikana mw'isi, no ca hehe? Akakosa mtu Israeli yote. Imana irarondera muri Israeli yose, irabura yotuma. Akainua macho yake, irararamura amaso yayo, akaenda Galilaya, igenda Galilaya, akamuona huyo binti, ibona rero iyo nkumi ambaye wavulana na wasichana wanamcheka. Izini nkumi n'imisore bandi baramutwenga. Akasema, sasa nimempata mtu. Imana iravuga ati, wa muntu nta muronse, atakayemzaa mwanangu, azomvyarira umwana, ni yule binti yule, nuriya mukobwa, niriya nkumi, binti maskini katika Galilaya, niriya nkumi datunze vyinshi ari Galilaya. Malaika nenda ukamwambie, ewe malaika genda umubwire, atazaa mtoto, azovyara umwana, atamuita jina lake Yesu. Azomwita Yesu. Yesu maana yake ni Mwokozi, bisobanura ngo umukiza, anaokoa roho na mwili, umukiza akiza imitima kandi akiza n'imibiri, anaokoa maisha ya mtu, akiza ubugingo bw'umuntu. Hivyo utamuita jina lake Mkombozi, uzomwita umukiza, umucunguzi. Malaika akaja duniani. Malaika rero araza mw'isi. Alipofika malaika Gabrieli, malaika Gabrieli rero amaze gushika, akamkuta yule mama, yule msichana amekusanya mikono yake anaomba. Asanga rero ya nkumi iriko irasenga Imana, ifatanije amaboko, ametulia kimya, yacereje, roho yake ameimimina kwa Mungu, umutima wayo yawuzanye ku Mana.
alistukia nuru inatokea. hama rero yumva umuco uraje. Nuru ikitokea kwako leo, umuco wewe umuco kugende yuno munsi, lazima utanguka, utakufa. wewe ushobora kugwa hasi ugacupfa, kwa sababu unakaa katika nafsi yenye dhambi tu, kuko bayeho mu vyaha gusa. mawazo yako kwenye dhambi, ivyimviro vyawe biri mu vyaha. unafikiri wote wana dhambi kama zako, wewe wimvira ngo bose bafise ivyaha nk'ivyawe. unafikiri wote wana mawazo kama ulivyo, wimvira ko bose bafise ivyimviro nk'ivyo ufise. ni peke yako mwenye majaribu mazito. ni wewe ayo mageragezwa aremereye nayawe gusa. Hivi malaika akasema salam. hama rero malaika ashiza cyaravuga ati amahoro. Salam. amahoro. Umejaa neema, uragiriye ubuntu, Bwana yu pamoja nawe. umwami ari kumwe nawe. Malaika Gaburiyeli akamwamkia Mariam, acaganutsa Mariya, akasema aravuga salamu, uliyepewa neema, ngo amahoro ugiriye ubuntu, Bwana yu pamoja nawe. Imana iri kumwe nawe. Amejaa neema Mariam. Mariya yari yuzuye ubuntu, amepata neema kwa Mungu, yaragiye ubuntu n'Imana. roho ya Mungu imekuwa radhi kwake. roho mhemu w'Imana yari yuguruye imbere yiwe. Mariam akafungua macho. Mariya rero arakanura, kwa kuwa alikuwa katika maombi, hakuogopa sana, naho yari mu masengesho ntiyatinye gose, bali alijua huyu ni malaika. kuko Mariya acatabura ati uyu ni umumarayika. Salamu wewe binti, atamahoro, umepata neema kwa Mungu, wagira ubuntu n'Imana. Mariamu akafadhaika. Mariya ahagarika umutima, ahagarika umutima, Bwana yu pamoja nawe, ngo mwami ari kumwe nawe. Mariamu alipofadhaika alianza kuwaza. hanyuma rero Mariya amaze guhagarika umutima atanguye kwibaza, salamu hii ni ya namna gani? ngo mbega iyo ndi wa mukanyo ni nyabaki? Salamu hii ni ya namna gani? Iyo ndamukanyo ni ndamukanyo nyabaki? Ni ya namna gani? Ni ndamukanyo nyabaki? Salam. Indamukanyo. Salam. Indamukanyo. Salam. Indamukanyo. Kutoka kwa Bwana. Ivuye ku mwami. Kutoka kwa Bwana. Ivuye ku mwami. Bwana yu pamoja nawe. Umwami ari kumwe nawe. Usidhani Mungu amekuacha. Wewe ntiwimvire ko Imana yaguhevye kwa sababu ya majaribu ulionayo. kubera amageragezwa ufise. Usidhani Mungu amekuacha. Ntiwimvire ngo Imana yaraguhevye. Aliye wa Mungu hujaribiwa. Umuntu w'Imana arageragezwa. Asiye wa Mungu hana majaribu. Utari umuntu w'Imana ntagira amageragezwa. Jipe moyo. Rema. Lazima upitie hayo. Ni ngombwa ukipenda Mungu akujaribu. Nambukire ukene ku Imana kugerageza. Ukipenda Mungu akupende. Nambukene ku Imana gukunda. Ukubali kila kitakachotokea kwako. Wemera ikintu cyose kizogushikira. Ni Mungu amekiruhusu. Ni Imana iba yacemeye. Ni jaribu lako ni mtihani wako kutoka kwa Bwana. Ni geragezwa ryawe, ni kibazo kiba kije kivuye ku Mana. Siku zote nasema tuna Bible school nyingi tu. Misi yose aramwavuga turafisa amashuri ya Biblia mengi. Zinazofundisha theolojia. Amashuri ya Biblia yigisha theolojia. Watu wanasoma diploma mpaka degree ya kwanza mpaka profesa. Abantu rero bakiga rero bakaronka amadiplome menshi bakaba n'aba professeur. Hiyo ni elimu ya Biblia. Ubwo n'ubumenyi bwa Biblia. Kujua Mungu alivyosema. Kumenya ivy'Imana yavuze. Kujua Mungu amesemaje katika neno hili. Kumenya ivy'Imana yavuze mu ijambo kanaka. Ili uhubiri vizuri bila makosa. Kugira ngo wigishe uvuge ijambo ry'Imana neza utagira makosha. Lakini Mungu naye ana mafundisho yake. Ariko Imana nayo irafise nyene yigisha. Mafundisho ya Mungu ni hayo majaribu. Inyigisho z'Imana nayo mageragezwa nyene. Ukilipita vizuri hilo jaribu. Ni warengana ugaca mwigeragezwa neza. Utashinda mtihani wa kwanza na wa pili. Uzonesha ikibazo ca mbere ni ca kabiri. Sio kuanguka na kushindwa. Ngoba ngugwe hamucunanirwa. Umefeli katika masomo ya Mungu. Uciye mu ishuri ry'Imana. Amani iwe kwako. Amahoro abe kuri wewe. Umepata neema. Wagira ubuntu. Umepata neema. Wagira ubuntu. Mariamu akasema neema ya nini hii? Rero Maria aravuga ati mbega ubwo buntu. Salamu hii ni ya nini? Mbega indamukanyo ni yiki? Tofauti na wasichana wengine. Yaratandukanye n'izindi nkumi. Akisema salamu. Kuvuga ulikonda unakwenda. Mbega urabikunze. Simama kidogo. Haguruka gatoya. Anakuja mvulana. Musora agacaza.
anatembea asivyofundishwa na mama na baba. akagenda rero uko atigishijwe n'abavyeyi bamuvyara. Baba na mama wanakwenda hivi tu, abavyeyi bigendera gutya. Sijui hapa hasi uko bagenda sindabizi, lakini kama kwetu ariko ari iwacu wanatembea huu mkono umenyamaza hapa. Aha bagenda ku kuboko gutekanye, lakini huu mkono ndio unafanya hivi, ariko ku kuboko niko kugenda kugira gutya, anafanya kacagenda gutya rero. Suruwali mifuko 10. Hama rero mwipataro ryiwe yashizemwe amaboko na fulani na maandiko hapa na mgongoni. Hama ugasanga rero yambaye rero nk'agapira kanditswe ko ngaho imbere n'inyuma. Anakuambia simama hapo kidogo, akacha kubwira ati hagarara ngaho gatoya. Na kweli binti anasimama. Hama rero umwigemera agacahagarara, maana hana Yesu, kuko atagira Yesu. Umesikia sauti ya mtu usimame, wumvise ijwi ry'umuntu hagarara, lakini hujasikia sauti ya Mungu inayokuambia simama. Ariko nturigera wumva ijwi ry'Imana ikubwira ngo hagarara. Kwa hiyo msichana huanza Hama rero uwo mwigeme unatoka wapi? Natoka huko. Mama aje mbega uvuye he? Ashavuga ati mvuye hariya. Impuza agatangura agakutse. Nisubiri, napenda kusema nawe karibu. Ati ndindira nari nkeneye kuyaga nawe batego kaze. Kwa nini ufanye hivi? Kubera uko ukora ibintu nk'ibyo. Na Jumapili unaimba, hanyuma kuwe umunsi w'iyingu karirimba, tena unaruka. hanyuma gasimba. Ni tofauti na Mariamu. Vya bitandukanye na Maria. Mariamu alimtaka Yesu Mungu zaidi kuliko mambo ya dunia. Kuko Maria yitwararitse Imana, yitwareka Yesu kurusha ibindi bintu. Salamu ya namna gani? None yarinda mukanyimeze gute? Huyu amesema salamu ni ya namna ipi? Ati mbego wavuze azanyonda mukanyo ninda mukanyimeze gute? Mungu nisaidie. Tewe Mana numfashe, nisije nikakubali ovyo. Simfi vyo nemeye. Maana shetani anakuja kama malaika wa nuru. Kuko Satani haraza kigira nk'umumarayika w'umuco. Ndipo malaika akasema utamzaa Yesu Kristo. Niho rero malaika acabubwira ati uzovyara Yesu Kristo. Hizo zilikuwa salamu kutoka kwa Mungu Baba. Iryo ryari ganuke rivuye ku Mana Data, ili azaliwe Mwokozi, kugira ngo umukiza avuke. Mwokozi akuzae wewe, umukiza akuvyare nawe. Pana salamu za namna nyingi. Hari amaganuke uburyo bwinshi cyangwa indamukanyeza uburyo bwinshi. Salamu zinaweza ukasalimiwa na ndugu yako njiani. Urashobora kuramuswa na mugenza cyangwa mwene so muhuriye mu nzira, akakwambia hujambo, akakubwira ati gakeye, na ni kweli ukasema si jambo, byuko ukamubwira ati bwakeye, lakini huku unaumwa kifua, ariko uri kuraribwa ngaha mu gikaraza. Mbona unakohoa? None ko mbona ukorora? Nauma kidogo kifua. Ati ndababara gatoya mu gikaraza. Mbona ulisema hujambo? None kuvuze ngurakomeye wanamukije. Salam tina mahoro inatoka kwa baba na mama na watoto. Mahoro ndamukanyivuye kwa pana salamu za namna hiyo. Pana salamu za namna hiyo. Hariho rero ndamukanyo zimeze gutyo. Malangi unaambi umesalimiwa. Hari nkaho ushobora kuramutswa. Au simama usalimiwe. Cyangwa uhaguruke uramutswe. Hizo ni salamu za mtu. Hizo ni ndamukanyo z'abantu. Hizo ni salamu za binadamu tu. Hizo ni ndamukanyo z'abana b'abantu gusa. Shetani naye ana salamu zake. Satani nawe arafise ndamukanyo ziwe. Yesu naye ana salamu zake. Na Yesu nawe arafise ndamukanyo ziwe. Shetani ana salamu za namna hivi. Satani afise ndamukanyo zimeze gutya. Umejisahau katika dunia, walibagiye mwisi, na utakuta umeduaa namna hii. Atakukuta umenyamaza kimya. Amara Satani agasanga rero ucereje, anapiga hodi salamu. Amara agashayuguruza tamahoro. Tayari umeipokea salamu ya shetani. Amara ukamaze kwakirika nuke rya Satani. Salamu ya shetani ni kuumwa kichwa. Ndamukanyo ya Satani ni kumeneka umutwe. Hiyo ni salamu ya shetani. Hiyo ni ndamukanyo ya Satani. Salamu ya shetani ni kuumwa ukimwi. Ndamukanyo ya Satani no kubazwa na sida. Hiyo ni salamu ya shetani. Hiyo ni ndamukanyo ya Satani. Alipopiga hodi ukakubali, hamaze kudodora nawe ukavyemera, sasa ukimwi unao. hama rero chugwara sida. Hiyo ni salamu ya Ibilisi. Hiyo ni ndamukanyo ya wa mubi. Salamu ukakubali salamu. Ni wemerera ni ndamukanyo. Kumbe ni kifua kikuu. Haraho rero bucubabara mu gikaraza. Kumbe ni ulemavu. Kumuruga cyangwa cawakira ubumuga. Hiyo ni salamu ya adui yako shetani. Hiyo ni ndamukanyo y'umwasi wawe Satani. Kumbe una kichwa kiponi. Urwaye umutwe udakira. Kumbe una polio.
haraho urwaye polio. Hiyo ni salamu ya huyo adui shetani. Hiyo ni ndamukanyo ya wa mwasi satani. Hata ukisema hujambo sio kweli. Nawe uvuga uti ndakomeye si ivy'ukuri. Hiyo ni salamu ya huzuni. Hiyo ni ndamukanyo y'umubabaro. Hiyo ni salamu ya huzuni. Hiyo ni ndamukanyo y'umubabaro. Sio ya furaha kamwe. Si ndamukanyo y'umunezero na gato. Shetani amekusalimu vizuri. Satani yarakuramukije. Tumbo halikosi kuuma. Wamubabara munda. Limezuia hata kuzaa. Warabuze n'ivyara. Hiyo ni salamu ya shetani. Hiyo ni ndamukanyo ya satani. Utaikataa leo salamu ya shetani. Lero uzokwanga iyo ndamukanyo ya satani. Na kusema sina haja na salamu zako shetani. Amucumubwira ati satani nta ndamukanyo zawe ngikeneye. Ili upokee salamu yake Mungu. Kugira ngo wakire ndamukanyo y'Imana. Nayo ni uzima tele. Kayo nayo n'ubugingo buhagije. Ni uzima wa milele. N'ubugingo bw'ibihe bidashira. Ni nguvu ya wokovu. Ni inkomezi z'agakiza. Ana salamu yako. Imana irafise ndamukanyo zawe. Ukiitika salamu ya Yesu Kristo. Ni wemerera ndamukanyo ya Yesu Kristo. Utaona dhambi ni mbaya mno. Uzocobona ko ivyaha ari bibi gose. Utaona ni dhambi mbaya mno. Uzocobona ko ivyaha ari bibi cyane. Lakini bahati mbaya. Ariko kubwiba kweribi. Umekubali salamu ya shetani. Wemerera ndamukanyo za satani. Umeshakuitika tayari. Waramaze kumwemerera. Kwa sababu ya maisha ulionayo. Kubera ubugingo ufise ukubayeho. Mtu wa Mungu haishi kama ulivyo. Umuntu w'Imana ntabayeho nk'ukubayeho wewe. Sura yako sio sura ya mbinguni. Wewe ukusa ntusa nabo mwijuru. Aliye wa mbinguni hana sura kama yako. Wo mwijuru ntasa nawe. Sura hii ni ya Kikristo. Sura hii ni ya Kikristo. Hiyo sura ni mukristo. Salamu ya Yesu hujaipata yote. Ndamukanyo ya Yesu leo aza kuironka yose. Sura hii sio ya wokovu kamwe. Heyo shusho rero si yagakiza. Sura hii sio ya mtu aliye mbinguni. Heyo shusho si umuntu ari mwijuru. Angalia macho yako. Raba maso yawe. Yanabadilika. Agenda hindagurika. Ukimwona mwanamume una macho makali. Wewe wonye umugabo cyo hinduka mu maso kamwitegeza cyane. Maana ni mwanamume mwenzako. Kandi nawe ari mubonye umugabo mugenzawe. Ukimwona mwanamke macho yako yanapoa. Nawe umugabo maze kubona umukenyezi amaso yawe acahinduka. Kwa maana mwili wako unataka mke tu. Kuko umubiri wawe wifuza umugore. Mwili wote umejaa tamaa. Umubiri wawe wose wuzuye ivyifuzo. Hakuna naye tamani wanawake kama wewe. Nta wundi yifuza abagore nkawe. Tamaa imekufunga usipate baraka yote. Wewe ivyifuzo byarakuboshe kugira ngo nturonke umugisha numwe. Wala huna baraka za Mungu kamwe. Nta n'imigisha y'Imana wigera uronka. Wala huna nguvu ya Mungu kamwe. Nta n'inkomezi z'Imana wigera uronka. Shetani amekupangua. Shetani yaramaze kukuboha. Amekuondolea nguvu zake za Mungu zote. Yarakunyaza inkomezi z'Imana zose. Umebaki tupu. Wewe usigaye ugaragara. Debe lisilo na kitu halili. Wewe umeze nk'igopo ritagaragara niryo rivuza urwamo rwinshi. Ndiyo kelele hiyo. Nico gituma uvuza urwamo gusa. Lakini huna kitu chochote ndani. Ariko muri wo nta kintu na kimwe kiriyo. Shetani amekunyonya. Satani yaramaze kukonka. Amemaliza kila kitu. Kandi yaramaze gutwara ibintu byose byari muri wewe. Ulichobakiza ni kwa sababu wanakujua. Ico usigaje gusa nuko abantu bakuzi. Usidhani wote wana maisha hayo. We ntiwimvire ko bose babayeho nkawe. Aendaye kwa Mungu. Ugiye ku Mana rero. Hutenda mambo ya Mungu. Achakora ivy'Imana. Aendaye kwa Mungu. Ugiye ku Mana. Humkubali Mungu. Acha yemera Imana. Ameokoka. Yarakijijwe. Ameokoka. Yarakijijwe. Ameokoka. Yarakijijwe. Ameokoka. Yarakijijwe. Niulize neno moja. Mbazi jambo limwe. Niulize neno moja. Mbazi kintu kimwe. Unapenda nikwambie? Mbega woshima ko ndakikubwira. Unapenda niseme? Mbega woshima ko ndakivuga. Haleluya hey! Mana ishimwe. Changamka mpige Bwana makofi ya furaha. Munezero mukomere Imana. Mshangilie Mungu kila mtu alipokaa. Imbazi Imana umwe wese aho yicaye. Maana intention yake ni kufanya makubwa kwako. Kuko rero ni amasengesho no kugira ngo Imana ikore bihambaye kuri wewe. Kuibadilisha sura ya huzuni. Kugira ngo ishusho y'umubabaro ihinduke. Atakuletea sura ya baraka na furaha. Kugira ngo ishusho y'umunezero n'umugisha. Amen. Tuitike wote amen. Yesu mwitabire muti amen. Amen. Amen.
Salamu kutoka kwa Bwana Mungu. Inamukanyo ivuye ku Mana. Ni salamu ya amani. Inamukanyo y'amahoro. Shetani amerushwa mbali. Shetani vyabitereye kure. Hana uwezo kwake aliye na Yesu Kristo. Nagira ububasha ku muntu afise Yesu Kristo. Hana nguvu kwake aliye na uwezo wa Yesu. Nagira ingomezi ku muntu afise ububasha bwa Yesu. Mimi napitia kwangu kwanza. Jewe reka mvuge kuri jewe. Kabla bado sijamaliza. Ntararangiza. Wakati shetani anajua nitamtumikia Mungu. Igihe Satani azikonza gukorera Imana. Na wito wangu ni mkubwa mno. Kandi umuhamagaro wanje nawo ni urahambaye. Katika miaka ya 50. Mu myaka ya 50 gutyo. Nikawa naumwa mno. Narababara gose. Mwili mzima. Nababara umubiri wose. Na nilipopimwa bamaze kumpima baada ya muda mrefu kandi hashize igihe kirekire ilionekana nimejaa kansa. Byabonetse rero ko ngwaye kanseri. Ilionekana mapafu yote kansa. Byaboneka rero ko mu mahaha yose nuzuye kanseri. Ilionekana maini kansa. Byaboneka ko mu mara yose nuzuye kanseri. Ilionekana figo zote kansa. Amafigo yose yari yuzuye kanseri. Ilionekana matumbo yameanza kansa. Rero munda kanseri yari tanguye kuza munda hose. Ndani nilioza. Nari naraboze imbere kwa miaka 6. maze imyaka 6. Nikawa kama skeleton. Hama nsigara ku muntu asigagendera ku magufa gusa. Nikawa natembea hivi tu. Nagenda nunamye gutya. Siwezi kuinuka nashobora kugororoka. Kama skeleton, mifupa mitupu. Sigagendera ku magufa gusa. Sikuweza kula chakula. Nari ngifungura. Ila nilikologewa mchicha tu kidogo na maji. Barandonera nk'utuntu tw'amazi canke ubuyi gusa abatiko nihereza. Nilipigwa sindano. Baranteye inshinge hapa mgongoni na sehemu zingine. Baranteye inshinge zo mu mugongo na handi. Dawa nyingi kwa miaka 6. Naibimaranye imyaka 6. Nimeoza ndani lakini bado ni hai. Nari naraboze imbere ariko ngenda nsa n'umuntu ari muzima. Katika mwaka wa 6. Hama rero ku mwaka ugira 6. Huko nilishamuaga mama kwamba kwa heri mama, wakati wowote mimi naenda kwa Bwana. Nari namaze gusezera mama mvyara ntinda gusezeje ndagiye. Wakati wowote mimi nitatwaliwa. Ati je igicacho cyose ndashobora kugenda. Itatosha kwa ushuhuda niliompa Yesu. Kandi ivyo bizoba bikwiye kubishinga naye nashingiye Yesu. Lakini kwa ndani ariko imbere nilikuwa nasikia kwamba narumva yuko, ninakumbuka kwamba, naribuka yuko mwaka wa 46, ndibuka ko mwaka wa 46 Bwana aliniamuru, Imana yarantegetse na akaniambia wazi irambwira ku mugaragaro nitakavyotumika, uko nzokora, na ya kwamba amenipa Injili. Hama ubwo butumwa sio ya furaha, subutumwa bw'umunezero. Alisema ninakupa Injili ya machozi. Yavuze ndaguhaye ubutumwa bw'amosozi cyangwa amarira. Utalia nao wanaolia, ngo nawe uzofashanya n'abarira kurira. Injili ninayokupa, ubutumwa bwiza ndaguhaye, ni ya majonzi maisha yako yote, n'ubutumwa bw'amarira mu mibeho yawe yose. Lakini ariko uniletewa na kondoo katika zizi langu, unzanira intama mu ruhongore rwanje. Nilipokumbuka hilo tu, maze kwibuka iryo jambo rero, nikasema sifi. Ndavuga nti singipfuye, sifi, singipfuye. Bwana alitamka, warivuze, sijatumika muda mrefu, sindamara igihe kirekire ndamukorera, leo nitakuwepo tu. kubw'ivyo rero nzobandanya kubaho. Ulipofika wakati, igihe rero kimaze gushika wakufa kwangu, cugufa kwanje, niliona udhaifu mwilini. Natangwe kubona intege nke z'umubiri. Siku hiyo ilikuwa ni ajabu. Uwo munsi rero wari gitangaza. Ilikuwa kama saa hizi saa 11. Zari nk'isaa 11 nkizi. Nikaanza kujisikia mama nimepona. Manancha ntangura kumva nakize mbwira mukeje nakize. Bona nasikia nina nguvu ya kusimama. Ndumva ko mfise inkomezi zo guhaguruka. Bona nasikia kwamba ninaweza hata kunyanyua mguu. Ko mbona nshobora guterura ukuguru. Leo hutanishika najua. Uno munsi nturinda kumfata ndabizi. Niache nijaribu kutembea. Reka ngerageze kugenda genda tutari kuramfasha. Nikajaribu kushika ukuta. Ndagerageza kwiyegereza uruhome. Nikasimama pole pole. Ndahaguruka buhoro buhoro. Nikaanza. Ndatangura. Nikutembea kama mtoto mdogo. Ntangura kugenda genda nk'umwana mutoya. Huku nashika ukuta. Hama rero nishimikije uruhome. Kansa imejaa mwili mzima. Kanseri yari yaruzi umubiri wose. Sina mahali pazima hata. Nta na hamwe nari ngikomeye na buhoro buhoro. Siku zile daktari alisema. Ico gihe rero daktari yari yavuze ngo. Madokta wote wa hospitali ya kwetu wakasema. Abadaktari bose bahari mu bitari wacu bari bavuze. Hatuna neno na wewe tena. Ngo nta kintu twaba tukigukorera. Tumemaliza kazi zetu. Ibikorwa byacu twarabirangiye.
burangije, hakuna dawa tena. nta wundi muti woronka. Tafuta Mungu kama unayeabudu kwake. Hera ndera Imana nambo Imana hari Imana usenga. Lakini ujuzi wa mtu tumekomea hapo. Ariko ubumenye bw'umwana w'umuntu burangiriye ngaho. Hatuna uwezo tena wa dawa yoyote. Nta kindi kintu twoshobora kugukorera kijanye n'imiti. Nenda nyumbani kwa muda wa miezi miwili. Gendi muhira umara igihe c'amezi 2. Itakuwa mwisho wako. Hama rero uzoburangije. Dokta akakatata kunipa dawa siku hiyo. Daktari rero ico gihe ntiyashoboye no kumpa n'umuti, yaravyanse. Alikuwa mzungu dokta huyo. Uwo daktari yari umuzungu. Maana ni siku za wakoloni. Kuko cyari gihe c'abakoloni. Hivyo nikaondoka nikarudi nyumbani. Hama rero ndava ngaho ku bitaro nsubira imuhira. Nikasema na mama kwamba basi imetosha. Hama rero mbwira umukenyezi wanje nte byose birarangiye. Bwana naweka maisha yangu kwako. Temwa Imana ubugingo bwanjye nabushize iwawe. Nageuka about turn. Hanyuma rero ndahindukira. Ukishindwa wewe basi. Nti wewe Mana ni wananigwa rero nta kundi. Nikageuka roho, mwili na nafsi. Jewe ubwenge umubiri byose ndabihindukirije iwawe. Geuka leo. Uno musu hindukire. About turn. Gerageza uhindukire gose. Roho na mwili na nafsi. Impwemu n'umubiri n'ubugingo. Na mali zako zote. N'ubutunzi bwawe bwose. Na maisha yote. N'imibereho yawe yose, ubugingo bwawe bwose. Tani kwa Mungu. Hindukirira Imana wese. Ugeuke mwelekee Mungu tu. Uhindukire urabe Imana yonyene gusa. Lingine usiwe nalo tena. Ibindi ntusubire kubiraba. Binadamu mwisho wake ni hapo. Mwana w'umuntu rahereza naho. Nikakaa mwezi ukapita. Hama rero ndabaho rero ukwezi kurarengana. Wa pili ukaingia. Ukwezi kwa kabiri kuratangura. Katika wiki ya pili. Hama kuinga ligira kabiri. Ndio nikaona hizo nguvu. Mbona rero izo nkomezi. Nikasema mama nipikie ugali kidogo leo. Hama ndavuga ntewe mukenyezi uno musi ncumbira umutsima. Pamoja na mboga nzuri. Ndondere ni mboga zimeze neza. Na nikala kwa mara ya kwanza kwa miaka 6. Muri iyo myaka ya 6 nari maze aho rero natanguye gufungura. Saa 12:30 ilipofika. Igihe cy'isaha 12 n'igice kimaze gushika. Nilianza kuona baridi. Ntangura kumva ko nkanye. Nikasema mama nifunike kidogo nguo. Ndavuga ntewe mukenyezi numfuka impuzu gatoyi. Hapo ndipo niliposinzia moja kwa moja. Aho rero naciye njyama ndatora itiro ndasinzira. Nikaona mtu ananijia tena. Mbona rero umuntu aja hondi. Akaniambia njoo kwangu. Arambwira ati ngwi wanje. Nimetumwa nikutwae. Ati jewe natumye kugira ngo ndakujane. Nikainuka. Hanyuma rero ndahaguruka. Pakapasuka hapa. Hanyuma rero ncanumva nganza n'umuntu. Nikatoka nje. N'umuntu. Nikaona chini mwili wangu ni hanze, hama mbona umubiri wanje uryamye hasi. Nikaenda juu sana. Hama ndaduga gose. Zaidi ya mawazo ya mtu. Kurusha ivyiyumviro vy'umuntu vyogeza kwiyumvira. Baadaye akasema. Mu nyuma ya haravuga. Nakubali urudi nyumbani. Ati ndemeye kusubira imuhira. Kwa sababu ya kusudi langu duniani. Kubera intumbero yanje imwe ku isi. Kwa ajili ya kanisa langu duniani. Ubwishengero ryanje riri mu isi. Rudi uniletee wana kondoo wangu. Ati subira inyuma unzanire intama zanje. Katika zizi langu. Mu ruhongore rwanje. Urudi. Usubira inyuma. Urudi. Subira inyuma. Nikatazama chini sioni. Hama ndaraba hasi sinagicho mbona. Malaika aliponirudisha nikaona dunia iko hapa, nikaingia mwilini. Hao malaika rero amaze kunsubiza inyuma mbona isiri hasi nshasubira mu isi nyene. Watu wamejaa nyumbani, Moses amekufa. Abantu rero bari buzuye muhira bavuga ati Moses yapfuye, Moses yapfuye. Saa 3 usiku wakamwona Moses anainuka. Saa 3 zo mwijoro babona Moses ahagurutse, Imana ishimwe. Nikasema yatosha. Ndavuga ntivyo birahagije. Nitamnena huyu Yesu. Nzovuga Yesu. Ili wote wafunguliwe. Ngo bose babohoke. Alivyoniponya ataponya na wengine. Muwangije azokiza n'abandi. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Mana ishimwe. Tangia siku hiyo. Kandi kuva uwo munsi nyene. Mateso mbalimbali ya Injili. Amageragezwa n'imibabaro itandukanye ijanye n'ubutumwa bwiza. Haka leo. Turacahura nayo gushika nuno munsi. Geuka. Hindukira. Geuka. Hindukira. Geukie huyu Yesu. Hindukirira uyu Yesu. Ameleta salamu njema kwako. Yazanye indamukanyo nziza kuri wewe. Ili maisha yako yawe mazuri. Kugira ngo ubugingo bwawe bube bwiza. Jirekebishe mwenyewe. Hindukira wowe ubwawe. Je, hujaona umechelewa saa yako? Mbega ku isaha yawe ntubona ko wacerewe. Ukasema sasa ni saa 1. Wewe uvuga ati ni saa 1. Lakini ukaona bado dakika 3. Hama ukabona nk'inyuma
iminota 3 gusa. Bado dakika 3 uwe saa 1. Nyuma y'iminota 3 yiyo saa Bado imwe. dakika 1 uwe saa 1. Inyuma y'umunota umwe nyuma yiyo saa imwe. Bado nusu saa hujakamilika bado. Ukamara nk'inusu isa utarahinguka Inua gose. mkono wako urekebishe majira ya saa. Raba rero ukuboko kwa kuduze urabe kuri ivyo ibihe vy'isaha. Unaweza kurekebisha majira yako sasa? Mbega woshobora guhindukiza ibihe vy'ubugingo bwawe. Urekebishe iwe saa kamili. Hama rero kugira ngo isaha itunganye nyene urondera. Lakini sasa bado kasoro dakika 1. Ariko no hacabuze iminota 15. Saa 1 kasoro dakika 2. Isaha imwe iracabuze iminota 2. Hujakamilika saa 1. Nturatungana n'isaha nimwe. Lakini kasoro dakika 2. Ariko hakibuze aracabuze iminota 2. Je, hujanunua nguo? Mbega nturagura impuzu. Nguo mpya kutoka dukani. Impuzu nshaje ivuye mu magazini. Unaivaa unapendeza. Iyo yambaye iboneka kuberewe. Lakini taratibu pole pole. Ariko buhoro buhoro. Mwisho inakuwa nguo kuukuu. Hara iyo mpuzu iratinda igasaza. Unaitupa chini au unaendelea kuivaa. Urayita hasi cyangwa bandanya kuyambara. Mara nyingine inapasuka. Hara iyo mpuzu itangura gutabuka. Kama huna nguo nyingine, nidafise iyindi mpuzu rero, utachukua sindano, ucawakira urushinge pamoja na uzi n'urunyuzi, utaanza kushona. ugacutangura kuyibarira. Lakini imepasuka. Ariko yamaze gutabuka. Kwa nini unaishona? Kubera kuyibarira ili uvae tena, kugira ngo usubire uyambare. Lakini haina thamani kwako. Ariko ntibigifise agaciro kuri wewe. Umekwisha pasuka. Nawe uramaze gutabuka. Shetani amekupasua. Satani yaragutabuye. Hata ukichukua sindano, naho kwakira urushinge, ukaanza kujishona, ugatangura kwibarira, yani kutubutubu, wihana wongera usubira wihana. Ile alama ya kupasuka bado unayo. Ikimenyetso rero cyo gutabukura cakigendana. Shetani alikupasua tayari. Satani yaramaze kugutabura. Hata ukijishona ulishapasuliwa. Naho barira waramaze gutabuka. Sijui utakalotaka ni nini. Amesema njoni kwangu mununue kutoka kwangu. Sinzi echo wimvira ko yavuze ngo nimuze kuri jewe mugurire kuri jewe. Nitawapa utajiri wa vyote vya kiroho. Ngo nzobaha ubutunzi bw'ivy'impwemu vyose. Uje ununue kwa Bwana Yesu. Nuze rero bigurire ku mwami Yesu. Dhahabu safi. Inzahabu zitunganije. Roho takatifu. Umutima wera. Upate kuishi. Kugira ngo ushobore kubaho. Hujanunua viatu. Nturagura ibirato. Mara nyingine kimekwisha kinaenda upande. Kumure kiramaze guhera usigaye kigenda gihengamye. Mara nyingine chini ngozi imepasuka. Kumure haraho n'urushato rwaco rwa rumaze gutabuka. Juu inaonekana ngozi ya kiatu kizuri. Hejuru kiboneka ko ari kirato kikimeze neza. Lakini chini ngozi imepasuka. Ariko musi taro yaramaze gucika. Pita polini utachomwa na mwiba. Ni wacha rero mwishamba amahwa ashobora kukuzibura. Watu watashangaa kuona unafanya namna hivi. Abantu bazotangara ko nababona ugenda urukuguru kendeza hejuru guca. Hali una viatu. Kandi wambaye ibirato. Wenda mwiba umekuchoma. Kumburi kwa jwari maze kukuzibura. Japo unaonekana una viatu. Naho boneka ko wambaye ibirato. Mbele ya macho ya watu Mkristo. Imbere y'amaso y'abantu boneka nk'umukristo. Lakini shetani amekuchoma. Ariko Satani anamaze kukuzibura. Anayejua ni wewe mwenyewe. Ubizi ni wewe ubwawe. Siri yako unaijua mwenyewe. Ibanga ryawe urarizi. Unaweza ukasema mchungaji hanijui. Urashobora kuvuga umwungere jewe ntanzi. Mchungaji Samuel hanijui. Umwungere Samuel jewe ntanzi. Ndio mchungaji Samuel hakujui. Yego ni mwungere Samuel wewe ntakuzi. Lakini yupo mmoja anayekujua. Ariko hari umwe akuzi. Yupo mmoja anayekujua. Hari umwe akuzi. Ukimondoa Mungu Baba Mwana. Ni wakuri Imana Data n'Umwana. Anayekujua ni huyu. Ukuzi rero nuyu. Unapenda nikwambie. Mbega ushima ko namukubwira. Anayekujua ni huyu. Ukuzi nuyu. Ile dhamiri yako. Kagatima muntu kawe. Dhamira yako. Agatima muntu kawe. Dhamira yako. Agatima muntu kawe. Inakushuhudia. Karagushingira intahe. Ukitaka kuomba kwa roho. Nambu ushaka gusenga muri mpemu. Dhamiri inakushuhudia ulianguka dhambini. Agatima muntu karagushingira intahe wewe waraguye mu vyaha. Ukitaka kuhubiri injili. Iki ushaka kuvuga ubutumwa bwiza. Dhamiri inasimama ndani na kuambia ulianguka tarehe hiyo. Agatima muntu karahaguruka kakakubwira ati wewe waraguye igerekereza irini. Ukitaka kuambia wengine wenye
dhambi, namushaka kubwira abandi banyavyaha, dhamiri inakushuhudia matendo yako. agatima muntu gachaka gushingira intahi ibikorwa vyawe, Anakuambia hivi, kakakubwira kati mtazame siku ile umesahau, raba wa musi wawibagiye, ulianguka dhambini, waraguye mu vyaha, ulianguka dhambi ya uzinzi. waraguye mu cacu ubusambanyi, Uzinzi ndio dhambi yako, ubusambanyi nico caha cawe, uzinzi ndio dhambi yako, ubusambanyi nico caha cawe, uzinzi ndio unaokushinda. ubusambanyi nibwo bwakunesheje. Dhambi kubwa kwako ni uzinzi, icaha cawe igihambaye ni ubusambanyi, ni tamaa mbaya. n'ivyifuzo bibi. Usifikiri wote wana tamaa kama yako. ntiwiyumvire ko bose bafise ivyiyumviro nk'ivyawe. Wewe una tamaa nyingi sana ya mwili. wewe ufise ivyifuzo vy'umubiri vyinshi cane. Usidhani wote unaowaona wana mwili kama wako. wewe ntiwiyumvire ngo ubona bose bafise umubiri umeze nk'uwawe. Wewe umezidi sana huenda. wewe wararengeje urugero kumbure. Tamaa yako imekuzidi akili za kiroho. Vyifuzo vy'umubiri wa vyawe vyo wavyara bimaze kurengera ubwenge bw'imhemu. Wengine hawatamani kama wewe. abandi ntibifuza nkawe. Wengine hawatamani kama wewe. abandi ntibifuza nkawe. Wengine hawana tamaa kama ulionayo. abandi ntibafise ivyifuzo nk'ivyo ufise. Huwezi kutamani mke asiye wako. wewe ntushobora kwifuza umugore atari uwawe. Huwezi kutamani binti wa mwenzako. ntushobora kwifuza inkumi ya mugenzawe. Tamaa imezidi toka utosi mpaka chini ya miguu. Vyifuzo vyawe bimaze kuva ngaha mu ruhanga mu mutwe gushika no hariya ku birenge. Unayo bahati mbaya. urafise ibakwera ibi rero. Unayo bahati mbaya. ufise ibakwera ibi. Nakupa pole. Nakupa pole. Nakupa pole. Wote hawana nguvu ya dhambi kama hiyo. abose ntibafise inkomezi z'ivyaha nk'izo. Ni wewe peke yako. ni wewe ubwawe mwenye dhambi hiyo mbaya. ufise icaha kibi nk'ico. Usidhani wote wamelewa tamaa hiyo. ntiwiyumvire ko bose buzuye ivyifuzo nk'ivyo. Mtu wa Mungu hana tamaa kama hiyo. umuntu w'Imana ntagira ivyifuzo nk'ivyo. Dhambi yako ni tamaa mbaya. icaha cawe ni ivyifuzo bibi. Yabidi uishinde. vyari bikwiye rero kubinesha. Yabidi uishinde. vyari bikwiye kubinesha. Yabidi uishinde. vyari bikwiye kubinesha. Yabidi uishinde. vyari bikwiye kubinesha. Salam kutoka mbinguni. niganuke rivuye mw'ijuru. Salam kutoka kwa Yesu Kristo. niganuke rivuye kwa Yesu Kristo. Bwana yu pamoja nawe leo. umwami ari kumwe nawe uno munsi. Akunyang'anye udhaifu wako. kugira ngo agukure kw'izo ntege nke zawe. Akuondole madhambi yote. agukure kw'ivyaha vyose. Ili akusikie juu ya maombi yako yote. kugira ngo ashobore kumva gusenga kwawe kwose. Uwe tayari kupokea miujiza. witegure kwakira ibitangaza. Bila kupokea salamu ya Yesu. utakiganuke riva kwa Yesu. Miujiza hauipati kamwe. ntushobora kuronka ibitangaza no Maana buhoro. Yesu ataokoa kwanza. kuko Yesu icyo kizokiza ubwa mbere. Ndipo ataponya. amaze kukiza ubwa mbere yazamukiza n'indwara. Bila uponywi. udakizizwa Bila indwara. wokovu utembei kamwe. udakiza umutima ntushobora kugendagenda. Bila wokovu husaidiwi chochote kutoka mbinguni. utakiye agakiza nta na kimwe wofashwe kivuye mu ijuru. Kumjua Yesu ni mwokozi. ubwa mbere ukwiye kumenya ko Yesu ari umukiza. Pekee ameangikwa msalabani. ivyo yakikoza vyinshi ku musaraba. Ukaungame yote uliyoyafanya. wewe watura vyose wakoze. Uliyoyatenda kwa ndugu yako. ivyo wakoreye mwene so. Uliyoyafanya kwa jirani yako. ivyo wakoreye umubanyi wawe. Ulivyofanya kwa asiye ndugu yako. ivyo wakoreye uwo mutavukana. Umefanya mema. wakoze vyiza. Hujalipa kisasi. mbega nturihora. Samehe utasamehewa. harira nawe uzuharigwe. Usiposamehe nutaharira hutasamehewa kamwe. nawe ntuzigera uharigwa. Achilia mbega harira nawe utaachiliwa. nawe rero uzorekurigwa. Ondoa chuki zote. kura urwango rwose. Ondoa woga wa maisha. kura ubwoba mu bugingo. Yesu yu pamoja nawe. Yesu ari kumwe nawe. Neno lingine ni hili. irindi jambo niri. Ni hili. niri. Unapenda nikwambie? mbega ushima ko ndarikubwira. Unapenda niseme? mbega ushima ko ndabivuga. Funika macho yako sasa. rero ni unamika amaso yawe. Inamisha macho yako. unamika amaso Kwa muda yawe. wa saa moja nimenena kwako. asa himwe. Funika macho kila moja. umwe wese ankurikire. Na utulie sasa kimya. kandi ugira agacerere. Mahali uliponyamaza kimya utulie. aho uri rero ugira agacerere. Usikie Roho Mtakatifu ananena nini kwako. wumva ico mpwemu yera kubwira. Analeta salamu hizi njema. azanye aya maganuke meza kuri wewe. Yeye anatawala uwanja huu. niwe arongora ganza muri kino kibanza. Napenda kukuuliza leo. arashima kukubaza uno munsi. Kama utakubali salamu hii ya Yesu Kristo. namuza kwemerera iganuke canke indamukanyo ya Yesu Kristo. Anataka kuingia ndani yako sasa. ashaka kwinjira muri wewe rero uno mwanya. Na sauti yake unaweza ukaisikia. kandi ijwi ryiwe urashobora kuryumva. Salamu ndugu yangu.
tiganuke mwene date. Umejaa neema. Ugiriwe ubuntu. Umebahatiwa leo. Wagiriwe kuno musi. Kabla ya mwisho wa maisha yako. Utararangiza kubaho kwawe. Bwana amependa akupende. Imana yifuza kugukunda. Ili akuongeze siku zako za kuishi. Kugira ngo yekongere ku gihe cy'ukubaho. Salam kutoka kiti cha enzi. Niganuke rivuye ku ntebe y'Imana. Nami nitakuuliza wewe mtu wa Mungu. Rero ngiye kukubaza wewe muntu w'Imana. Unayependa kuipokea salamu hii. Wifuza kwakira iryo ganuke. Ili Bwana akutendee mema leo. Kugira ngo Imana igukorere vyiza no munsi. Na siku zote. Kandi ibihe vyose. Atende rehema kwa ndugu zako. Ubabarire bene so. Awabariki na wazazi wako huko mashambani. Imana harire n'abavyeyi bawe hari iyo bari mu matongo. Awabariki na watoto wako waliko mashule. Kandi hezagire n'abana bawe bari mu mashure. Ili akujalie na biashara zako. Kugira ngo ni bidandazwa vyawe bitere bije imbere. Ili akupiganie wakati wa majaribu ya hatari. Kugira ngo Imana ikugwanirire mu gihe cy'amageragezwa ateye ubwoba. Anayeweza kukuokoa na maisha ya hatari ni huyo Yesu Kristo. Nta wundi yoshobora kukukiza uri mu bihe vyirinde ni uwo Yesu Kristo. Sikupi mwingine ila huyo Yesu Kristo. Nta wundi no guhatara uwo Yesu Kristo. Atakuondolea udhia wote. Azokukuriraho ingorane zose. Atakuletea moyo wa amani. Iraguha umutima utunganye. Utajaa Roho Mtakatifu. Uruzura mpwemu yera. Atakumbuka maisha ya zamani uliyoyafanya. Ntizokwibuka ivyo wakoze kera. Na hali yako ya mwisho itakuwa njema kuliko ya kwanza. Kandi ivyo hanyuma bizoba vyiza kurusha ivya mbere. Na utaomba neno lolote utapewa zamu hii. Kandi ico zosaba cose zogihabwa uhereye no musi. Maana Bwana amekusudia kukukumbuka. Kuko Imana yagabiye kukwibuka. Akukumbuke kulirudishia jina lako. Ikwibuke gusubiza izina ryawe. Na kusikiliza juu ya maombi ya kila siku. Kandi kumve muri ya masengesho yawe ya misi yose. Atakuficha katika mikono yake. Imana izokunyegeza mu maboko yayo. Nami niko tayari kuomba. Nanje niteguye kugusengera. Maana ungeulizwa na mtu. Kuko wobazwa n'umuntu. Umempata Yesu yumo ndani? Timbega warakiriye Yesu ari muri wewe. Hutakuwa na jibu kama una mashaka. Ntuzoronka wishura namufise gukekeranya. Sasa mimi nami. None jewe ndinde. Bwana aliniamuru kuomba. Imana yantegetse gusenga. Ili Mungu akupokee. Imana ikwakire. Nikiomba na wewe pamoja. Nitwasengera hamwe nawe. Ili apokee maisha yako yaliyobaki. Kugira ngo yakire ubugingo bwawe busigaye. Akusamehe dhambi zote. Imana iguharira ivyaha vyose. Ili usikilizane naye. Kugira ngo wumvikane nayo. Na ili uombe lolote akufanyie. Kugira ngo niwagira ico usaba cose Imana zikigukorere. Kama Bwana anasema nawe leo. Imana nambi kwiravugana nawe uno munsi. Anakushitaki una makosa mbele yake. Ikabiri kwirwa kwagiriza ufise ivyo wacumuye imbere yayo. Umemtenda Mungu dhambi. Waracumuye ku Mana. Umeomba mwisho umechoka. Warasenze hanyuma ararambirwa. Roho Mtakatifu amekuacha. Mpemu yera yaraguhevye. Zamani ulibubujika machozi. Ubwa mbere warakorora n'amosozi. Ulibubujika kwa roho na moto. Wari wuzuye mpemu n'umuriro. Leo hakuna hata machozi. Uno munsi nta n'amosozi ukibona. Umekwisha kuwa mkavu. Waramaze kuma. Liko ulilolikosea. Hari ico wacumuyeko. Kubali leo Bwana akupe salamu hizi takatifu. Niwemere kuri uno mugoroba w'uno munsi Imana guhinda mu kanyo yera. Ili akuongezee kuishi uone watoto wako na wachukuu wako. Kugira ngo ikongere imisi yo kubaho bona abana bawe n'abuzukuru bawe. Uishi katika yeye halafu uzima wa milele mbinguni. Hanyuma rero ube muri Yesu mwijuzu uronke ubugingo bw'ibihe bidashira. Nami nitakuwa tayari kukuuliza leo. Nanje niteguye kukubaza uno munsi. Unayetaka kumrudia Bwana Yesu. Mbega urashaka kugaruka ku Mwami Yesu. Unayetaka kumpokea Yesu. Mbega urakeneye kwakira Yesu. Kwa mara ya kwanza. Ubwa mbere. Kwa mara ya kwanza kumpata Yesu. Ubwa mbere wakira Yesu. Au ulishaangushwa duniani na huyo adui. Canke waramaze kugwa mu vyaho ugwishijwe n'uyu mwansi. Sasa unataka kumrudia Mungu kwa nguvu. None rero ushaka gusubira kugaruka ku Mana. Ili Yesu asafishe maisha yako. Kugira ngo Yesu asubira tunganye yoza ubugingo bwawe. Maana umechoka na maisha hayo. Kuko wararuhijwe n'imibereho yawe. Majaribu hayaishi. Amageragezwa ntiyigera arangira. Unayo hofu ya kufa. Mbe ufise ubwoba bw'urupfu. Sasa Bwana yuko tayari kukupokea leo. Mwami ariteguye kukwakira uno munsi. Na atakufunika na Roho Mtakatifu kama moto. Kwambika mpemu yera nk'umuriro. Na nguvu za mauti zitahama kwako. Kandi inkomezi z'urupfu zica zimuka ziva iwawe. Na madhaifu ya mwili yatahama kwako. Kandi intege nke z'umubiri zirimuka ziva
umuvi wawe, na baraka za Mungu zitafunika maisha yako, kandi imigisha y'Imana nayo ija ku bugingo bwawe. Niko tayari kuomba kwa ajili yako. Nditeguye kugusengera. Unayesema kwamba labda kama Moses Kulola angeliniambia, kumbura wawimvira ati Moses Kulola je yarakwiye kumbwira nipate kutubu na kumrudia Bwana Yesu, ngo nihane ngaruke ku mwami Yesu, nimuonje Yesu, nsubire nje kuri Yesu, nipate sura yake Yesu, nsubire nse na Yesu. Kama angeliuliza, yombaza, nilikuwa tayari kuinua mkono wangu. Yambaza ivyo nari kuba niteguye kugira ngo ntari ku kuboko kwanje, lakini ameomba tu akaondoka. Ariko yasenze gusa caragenda. Nami nataka sasa kuomba juu yako. Rero ubureje nshaka kugusengera. Bwana asahau yote uliyofanya gizani, kugira ngo Imana yibagire ivyo byose wakoreye mu mwiza, kwa sababu na maisha ya hatari mbele yako, kuko imbere yawe ufise ubugingo buri mwirinde, na siku zako zimekatwa, kandi iminsi yawe yaragabanutse. Utaishi kama ulivyofikiri, ntukibayeho nkuko wari uvyiyumvira. Rudi kwake sasa Yesu. Ubu rero nugaruke kuri Yesu. Yuko tayari kusahau makosa yako na dhambi zote, ariteguye guharira ibicumuro vyawe n'ivyaha vyawe vyose. Naomba uinue mkono wako juu. Rero namumeze nk'uwo rero nagira ngo utari ku kuboko kwawe. Nami nitaomba sala ya baraka kwa ajili yako. Nanye ngiye gusaba amasengesho y'umugisha ku bwawe, ili Bwana apokee roho yako na maisha yako, kugira ngo Mwami yakire umutima wawe n'ubugingo bwawe. Kutoka nyuma huko kwenye viti, inua mkono wako. Hariya mu biti hari inyuma atari ku kuboko kwawe nawe nyene, kwa sababu Bwana anajua usirudi na mizigo hiyo, kuko Mwami arakuzi ntusubirane inyuma iyo mitwaro yawe. Maisha ya dhambi hayatakusaidia, ivyo ubwo buzima bw'ivyaha naco buzogufasha, lakini atakupeleka kwenye hatari ya mauti, ariko buzokujana mu mwirinde ry'urupfu. Baraka za roho ya Mungu unayo leo mbele yako, imigisha ya mpwemu y'Imana iri imbere yawe uno musi, na kuwa mtumishi wa Mungu, kandi ukaba umukozi w'Imana, na utakuwa na moyo wa amani, kandi muri ubwo buryo uzocugira umutima utekanye, na utajaa upendo wa Mungu, uzokuza urukundo rw'Imana. Mimi nitaomba juu ya toba hii leo. Jero ngiye gusengera rukwihana nk'uko kwenye viti huko mliokaa na nyuma ya stadium, na hari inyuma y'iki kibuga, na mlio hapa mbele, na mwebwe muri hano imbere, inua mkono wako juu kuonyesha ishara leo na mrudia Bwana kikamilifu. Wewe ukeneye kugaruka ku Mana atari ku kuboko kwawe, uvyerekana imbere y'Imana. Inuka usimame hapo ulipo. Hama rero uhaguruka huri nyene. Simama hapo ulipo. Haguruka hunye nuri. Nipate kuomba sala ya kwanza. Nge ndagusengera ubwa mbere amasengesho ya mbere. Wewe tu unayemrudia Bwana Yesu. Wewe ushaka kugaruka ku Mwami Yesu gusa. Kama una hakika una Yesu ndani. Namba wewe wizeye kufise Yesu muri wewe. Usinuke ukae chini. Wewe guma wicaye. Wewe wizeye kufise Yesu muri wewe ugume wicaye. Lakini ukijua ninadaiwa na Mungu jambo hili na hili, ariko namba hari ico wumva Imana ikurega, simama huko katika nyuma upande wa nje na ndani ya stadium. Haguruka uri haba ngaha mu kibanza canke hari abari nyuma. Nami naomba sasa, rero nanje ngiye gusenga. Baba Mungu, ewe Data Mana, wanaotaka kuupata uhai wako, aba bakeneye kwakira ubugingo bwawe, wameona hukumu iko mbele yao, babonye ku rubanza ruri imbere yabo, wanataka kukupokea wewe kama mwokozi, bifuza kukwakira nk'umukiza wabo, wanataka kugeukia wewe maana wameshindwa, bakeneye kugarukako kuko baneshejwe, wameanguka, wameshindwa kuendelea, baraguye mu vyaha vyabananiye kubandanya, sasa wameamua wakurudie. None rero bahisemwe kugaruka kuri wewe, ili uwape kila kitu kuanzia leo, kugira ngo ubahe ikintu cyaco cyose uhereye no musi, ili ufungwe madirisha ya mbinguni, kugira ngo wugurure amadirisha yo mwijuru, na kuwamwagia baraka za mbinguni, kandi basukire umugisha wo mwijuru, na kusamehe dhambi zao zote, ubarire ivyaha vyabo vyose, ili wajae uwezo na nguvu za ishara, kugira ngo buzure ububasha n'inkomezi z'ibimenyetso, katika jina lako Yesu, mw'izina ryawe Yesu. Sasa wape hatua ya pili tena, rero banini ntambo kigira kabiri, wakubali kuja katika madhabahu hii, bemere kuza kuri hano uwalete mwenyewe Bwana Yesu, wewe ubazane Mwami Yesu. Sasa kutoka kwenye viti kule, rero mwebwe muri hariya muri ziriya ntebe, unayejua sasa Yesu ni pamoja na wewe, uje hapa mbele. rero maze kumenya ko Yesu ari kumwe nawe, nuze hano imbere. Wewe uliyesimama hapa umeinua mkono unataka kumrudia Bwana, uje hapa mbele. Wewe wamaze guhaguruka kandi ugatari ku kuboko kwawe ukeneye
kugaruka kuri Yesu. Fanya haraka. Fanya haraka muje hapa. Muze hano imbere mwihuta. Anataka kupata uhai wa Mungu, ukamilifu wa wokovu wake, nguvu za Mungu zimrudie, uwezo na mamlaka, ishara, miujiza, mamlaka ya ukombozi kumcha Bwana. Utembee uje hapa mbele. Nuze hano. Bwana naye ameamua kukurudia wewe. Imana isemwe kugaruka kuri wewe. Maana anasema munirudie nami nitawarudia. Msimame. Imana ni mwangaruka ko nanje nzobagarukako. Msimame, msipige magoti. Nimufukame nimuhaguruke muhagaze. Msimame. Haguruka guma muhagaze. Bwana amesema ukiutafuta uso wangu ninapatikana. Imana ivuga ngo nimwarondera mu nyonga zanje nzoboneka. Waona wengine wanatokea nje wanaingia ndani. Hariho nabandi baje bava hariya hanze binjiye. Yesu yu hai. Yesu ni muzima. Msaada wako sasa ni Yesu Kristo. Imfashanyo yawe rero ni Yesu Kristo. Ukimrudia atakurudia kwa yote. Ni wamugaruka ko nawazo kugaruka ko muri vyose. Utapungukiwa na lolote. Na kimwe uzigera uhaza. Na kumyeyusha shetani ni njia hii tu. Kandi mukwirukana satani ni muri ubwo buryo ya kumrudia Bwana Yesu. Ni muri ubwo buryo bwo kugaruka ku mwami Yesu. Maana utaomba utasikilizwa. Kuko ni wasenga Imana izokumva. Bila hivyo ndio maana hukusikilizwa. Nico gituma rero nawe wasenze Imana itakumvise. Kwa sababu Roho Mtakatifu alichikwa ndani yako. Kuko Mpwemu Yera yaracitaye muri wewe. Tembea kutoka huko nyuma na nje, ingia ndani. Nimuze na bali hari inyuma mwinjire hano imbere. Maelfu kwa maelfu. Nibihumbi nibihumbi. Maelfu kwa maelfu. Ibihumbi nibihumbi. Mavuno ni mengi. Ivyimburwa ni vyinshi. Mavuno ni mengi. Vyimburwa ni vyinshi. Watenda kazi wamebaki wachache. Abakozi nibo basigari bakeya. Joni kwangu ninyi nyote. Nimuze kuri jewe mwebwe mwese. Unaosumbuliwa maisha na hukumu ya Mungu. Balemerewe n'urubanza rw'Imana. Yesu amesema atakupumuzisha. Yesu yavuze ngo azokuruhura. Yesu atakupumuzisha. Yesu azokuruhura. Kiongozi wetu representant njoo mshukuru Mungu. Nimushike. Na mtu mmoja kutoka Kongo aje hapa mshukuru Mungu. Ani n'umuntu umwe avuye Kongaze ashima Imana kwa ajili ya roho hizi za watu. Kubwiye imitima y'abantu. Wote mliosimama hapa mbele mkiinua mikono yenu. Mwese mwahagaze imbere mutarika amaboko yanyu. Ufunike macho yako sasa. Rero muhumirize. Na useme neno hili. Hama rero usubire muri iri jambo. Unifuate ninavyosema. Hama rero ze kunkurikira uko mvuga bari kuvuga. Inamisha kichwa chako chini. Na useme neno hili. Hama rero ucuvuga uti. Mungu mtakatifu. Ewe Mungu mtakatifu, canke Imana yera. Naja mbele yako sasa. Ubunje imbere yawe. Naungama dhambi zote. Ndihanye ivyaha vyose. Mimi ni mwenye dhambi tu. Jewe ndi munyavyaha. Unafahamu siri ya maisha yangu. Urazi ibanga ry'ubugingo bwanje. Mungu ninaomba nisamehe. Maana ndasavye ngo umparire. Damu yako isafishe roho yangu. Amaraso yawe yoza umutima wanje. Ninakurudia Bwana. Ngarutse kuri wewe mwami. Ninakurudia Bwana. Ngarutse kuri wewe mwami. Upokee toba yangu. Wakira ukwihana kwanje. Maombi yangu. Amasengesho yanje. Maombi yangu. Amasengesho yanje. Nisamehewe. Mparigwe. Nilivyotenda. Nivyo nakoze. Nilivyowafanyia wengine. Nivyo nakoreye abandi. Nisamehe Mungu. Ubimbabarire Mana. Nibariki. Umhezagire. Unijaze na upendo wako. Unyuzuze urukundo. Unijaze na Roho Mtakatifu. Unyuzuze Mpwemu Yera. Nikutumikie wewe. Ngukorere katika huduma zote kanisani. Mu bikorwa vyose vyo mwishengero. Kabla hujarudi. Utaragaruka. Nashukuru Yesu. Ndagushimiye Yesu. Kunifia msalabani. Ko wamfiriye ku musaraba. Ili kuniokoa mimi. Ngunkize. Tangia sasa. Kuvubu rero. Tangia sasa. Kuvubu rero. Nimeshajua. Namaze kumenya yuko. Nimesamehewa. Nahariwe. Umenirudishia. Wangarukaniye. Nguvu zangu zote za zamani. Inkomezi zanje zose za kera. Na hata zaidi. Kandi zirengeye. Katika jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Wewe shetani. Ewe satani. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Toka karibu nami.
mviruhande na kukataa leo, ndakwansu no musi na kataa matendo yako, ndansi bikorwa vyawe, na kuambia ya kwamba ndakubwiye yuko nimehamia kwa Yesu, nimukiye kwa Yesu. Kwaheri shetani, ndagusezeye satani, nimehamia kwa Yesu, nimukiye kwa Yesu. Nitakuwa mwaminifu kwa Yesu, nzoba umwizigirwa wa Yesu. Mungu uliye juu, amen, uliye hai, haleluya, baraka hii mwagike kutoka jiji hili la Bujumbura, imwagike miji yote mikuu ya Burundi. Pendo hili la ajabu la toba na wingu hili zuri lenye amani na neema lifulike vijiji vyote, mito yote itoe maji yanayoimba sifa zako. Nguvu zote za mapoli na milima na mabonde, mvua ya baraka na upendo na majonzi ya umoja na upendo wa kubusiana kwa toba takatifu zisambae milima na mabonde ya nchi hii nzima, ukiwabariki wote, wake kwa waume na watoto wote. Asante Mungu kwa vijana chipukizi wa Burundi, maana wataonekana kwako kama unavyoona malaika wapendwa. Utawafulikisha roho ya neema, roho ya kujuana na kusameheana na kupeana vitu na halafu kuachilia. Asante, utawabariki vijana wote ili taifa liwe na vijana wenye nguvu. Nguvu ya ukimwi na magonjwa yanayoua utayangamiza yote. Utawaacha vijana wa Burundi wakijaa neema ya afya kokote wageukako, na wababa na wamama wazee wafurahie vijana wao. Furaha yako itafurika, mawingu yatashuhudia sifa, baraka yako itatembea, tangu watoto wachanga watazaliwa wakiimba sifa. Mungu, umekusudia kuponya wagonjwa mkutano huu, umekusudia kuwahifadhi wanaochechemea, maana ni ahadi yako, na kwa kuwa wamekurudia hawa, baraka hizi zimewagusa hata wasiokuwepo hapa, paka vijiji vya kando kando ng'ambo ya Burundi wataona utukufu ukiwafikia. Siku ya leo ni ya furaha, maana wengine utawatokea kwa njia ya malaika usiku, wengine maono na ndoto za mbinguni. Kamwe wengine wanaota maiti hawataota tena ndoto hiyo. Wengine wataota wako makaburini, hawataota tena ndoto hiyo. Wengine wanaota nguvu za uchawi, hawataota tena nguvu hiyo. Badala yake usafi wa moyo na maisha na nafsi usiku na mchana. Watatembea gizani, watafika salama waendako. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ya kwamba umewapokea na kuwasamehe hawa wote, na sasa unaruhusu wadai lolote kwako Mungu utawapa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amen.